Reka nongere mbifurize kugira igicamunsi cyiza cyo ku itariki ya gatandatu ukwezi kwa kabiri 2026 tuganira ku makuru atandukanye hanyuma nsuza abantu mwese muri imbere mu gihugu cy'u Rwanda namwe muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi ndetse n'igihugu cya Tanzania, namwe mudukurikiye muri mu gihugu nka Canada ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaze muri aya makuru. Hari itangazo rikomeye cyane maze gushyirwa ahagaragara na ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbonye ko umuyobozi wungirije muri ambasade y'u Rwanda witwa Arthur Asimwe uyahoze ari umuyobozi wa RBA, Rwanda Broadcasting Agency, cyangwa se igitangazamakuru cya leta, akaba rero yamaze kugira byinshi asobanura mu buryo bukomeye. Nifuza ko tuza kubigaruka muri amakuru yacu mu buryo burambuye. Gusa mbere y'uko wenda nza kugaruka kuri iri tangazo riturutse muri ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, reka mbanze nce mu gihugu cya Uganda mbabwire ko iminsi mike ndumva ari nk'ibiri ishize cyangwa itatu ishize nabagejeje iby'uko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yaba yaramaze kwirukana umuyobozi wa Uganda Airlines. Amakuru yaturuka mu biro bya Perezida wa Uganda ni uko bamaze guhakana ishyirwaho ry'umuyobozi mushya wa Uganda Airlines. Mu minsi ishize Perezida Yoweri Kaguta Museveni yafashe icyemezo cyo kweguza umuyobozi mukuru wa Uganda Airlines witwa Jennifer Bamuturaki nyuma y'igihe kirekire avugwaho imiyoborere mibi ishyira iyi sosiyete mu bihombo. Ibiro by'umukuru w'igihugu byatangaje ko bitari muri gahunda zo guha izi nshingano undi, nyuma y'uko hari inama ikomeye cyane yabereye Entebbe ku itariki ya 4 Gashyantare 2026 ihuza abayobozi ndetse na Museveni n'uwitwa Girima Weke wigeze kuyobora sosiyete y'indege ya Ethiopia cyangwa se Ethiopian Airlines, bituma rero benshi bemeza ko ari we ugiye guhabwa izi nshingano. Urujijo rwaje nyuma y'uko umunyamabanga wa leta ushinzwe urubyiruko n'abana witwa Balaam Barugahara yanyujije ku rukuta rwe rwa X ubutumwa bushimira uyu mugabo mu nshingano nshya na General Muhoozi Kainerugaba ku bw'inama yatanze. Umuyobozi ushinzwe itangazamakuru mu biro bya Perezida witwa Sando Warusimbi yahise rero anyomoza amakuru. Warusimbi yagize ati ntabwo Perezida yashyizeho umuntu uwo ari we wese ku mwanya w'umuyobozi wa Uganda Airlines. Turasaba kandi abaturage kwirengagiza ubutumwa bwose ku mbuga nkoranyambaga buvuga ibinyuranye n'ibi. Uyu mugabo w'imyaka 82 wavuzweho guhabwa ubuyobozi na Museveni afite ubunararibonye muri uru rwego kuko ayoboye imyaka itari mike sosiyete ya Ethiopian Airlines iri mu zikomeye cyane ku isi. Uganda yatangaje ko n'ubwo kandi uyu mugabo yahuye n'umukuru w'igihugu amategeko n'amabwiriza mu gutanga imyanya y'akazi agomba gukurikizwa. Inama y'ubutegetsi ya Uganda Airlines iherutse kandi gushyira amatangazo mu binyamakuru by'igihugu ishaka bifuza guhatanira uyu mwanya wo kuyobora Uganda Airlines. Mbere gato yuko tujya kuri iyo nkuru, reka mbanze mu gihugu cy'Ubufaransa i Paris. Uwarokotse jenoside yasobanuye uko abafaransa bateranye abatutsi mu Bisesero. Urubanza rw'umunyarwanda Claude Muhayimana mu rugereko rw'ubujurire rw'urukiko rwa rubanda rwa Paris mu Bufaransa rwakomeje humvwa abatangabuhamya batandukanye kuri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Mu iburanisha ryo kuwa 5 Gashyantare 2026 uwarokotse jenoside yasobanuriye urukiko uko interahamwe ingabo zatsinzwe no kuvuga ex-FAL ndetse n'abajandarume biciye abatutsi babarirwa mu bihumbi mu misozi ya Bisesero. Umuyobozi wa Perefegitura ya Kibuye mu burengerazuba bw'u Rwanda buri mu karere ka Karongi yagize ati mu Bisesero jenoside yamaze igihe kirekire. Ati kubera iki Bisesero yari ituwe cyane n'abatutsi bakoze ubwirinzi kugira bahagarike ibitero byadusatiraga, twarisuganyije nk'uko ababyeyi bacu babikoze umwaka w'1973 kugira ngo twirinde. Yasobanuye ko mu ngamba z'ubwirinzi bafashe harimo gukora amarondo y'amanywa n'ijoro kandi ko bahagaritse ibitero by'abicanyi kuva jenoside yatangira tariki ya 7 Mata kugeza tariki ya 2 Gicurasi kugeza ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'1994. Ati twashoboye rero gusubiza inyuma abaduteraga twifashishije amabuye n'amacumu, ariko cyane cyane amabuye twajyaga hejuru ku misozi tukabatera amabuye kugira ngo bahunge. Tariki ya 2 Gicurasi jenoside yari yarangiye mu bindi bice by'u Rwanda. Abaye mu nsengero ati mu mashuri bishwe bwangu hasigara gusa abatutsi mu Bisesero. Uyu mutangabuhamya yabwiye urukiko ko mu gihe abatutsi mu Bisesero kandi bari bakomeje kugora cyane abicanyi, Jean Kambanda wari minisitiri w'interahamwe w'intebe muri guverinoma y'isi y'abatabazi yayoboye inama yigiwemo uko bagabwaho ibitero simusiga itegurwa mu byumweru bigera kuri 2.
tariki ya 13 na tariki ya 14 Gicurasi mwaka w'1994 ibintu byahinduye isura nkuko yakomeje kandi abivuga. Muri iyo minsi batewe n'interahamwe zagejejweyo muri za bisi abasirikare n'abajandarume kandi baturutse mu mpande zitandukanye z'igihugu barabateye babarusha imbaraga. Ati ubwo twabyukaga rero mu gitondo twabonye ingabo z'abicanyi dutekereza ko kwirwanaho bitagishobotse. Ati wabateraga amabuye bakagutera grenade. Ati mu minsi ibiri twabuze abantu barenga ibihumbi 40 ku misozi. Ati twabonye imibiri irundanyije, abantu baciwe ingingo, abana barira ati ku bituza by'ababyeyi babo. Ati byari ibintu biteye ubwoba. Ati ko guhanga rero n'abicanyi bari bakomeje kandi kubica bitari bigishobotse. Uyu mutangabuhamya yasobanuye ko we na bagenzi be bafashe icyemezo cyo guhunga nubwo abenshi mu bishwe, kuko mu batutsi 60 bari barasigaye mu Bisesero hasigaye 2000 gusa. Yasobanuye ko mbere ya tariki 24 Kamena mwaka w'1994 yabonye kajugujugu yari itwaye Minisitiri w'Umufaransa igwa mu Bisesero. Nyuma yaho abona imodoka zerekeza mu gace bari bihishemo, nibwo rero gufata icyemezo cyo kujya ku muhanda kugira ngo rero abatakambire. Ati narasakuje mbasaba ubufasha ariko bahagaze. Ati kubera ko bari kumwe n'interahamwe ziri kubayobora. Ati mbonye ko badahagaze nahagaze mu muhanda, byarangiye bahagaze. Ati kubera umunyamakuru wari waturutse igoma muri Zaire witwaga Bwana Patrick ati de Saint-Exupéry yavuye mu modoka ye bwango atangira kandi kunyumva. Natangiye kumusobanurira ibyabaye. Uyu mutangabuhamya yasobanuriye urukiko ko yabwiye abarimo Minisitiri w'Umufaransa ko we na bagenzi be bavuye mu bwihisho kuko batekerezaga ko bashobora kuhatabara, ariko ko babasubije ko muri uwo mwanya ntacyo bashobora kuba babafasha. Nababwiye ko twaje kubera ko dutekereza ko dutekanye, ariko batubwiye ko batiteguye ko twasubira mu bwihisho, banze kudutwara. Bavuze ko basaba Prefe Kayishema guhagarika ibitero. Hari indi minsi kandi igera kuri 3 twatakaje abatutsi benshi. Ati bari gutabara iyo tudatereranwa uwo munsi, niko yabisobanuye. Yavuze ko tariki 27 Kamena mwaka w'1994 yumvise kuri radio inkuru yuko umuryango w'abibumbye wahaye Ubufaransa uburenganzira bwo kohereza ingabo mu Rwanda kugira ngo zitabare abatutsi bari basigaye, ariko ko tariki ya 30 Kamena nta gifatika bakoze, nubwo amasasu yarakomeje kandi kumvikana impande n'impande. Amateka agaragaza ko aho gutabara abatutsi ingabo z'Ubufaransa zoherejwe mu bikorwa byiswe Operation Turquoise zaharuriye inzira interahamwe n'ingabo zatsinzwe zahungiraga muri Zaire, kandi ko zihagaritse ubwicanyi zakoze mu gihe zahungaga. Ko rero byavugiye mu rubanza rwa Claude Muhayimana. Tujye rero kuri inkuru iturutse muri ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda ntirushidikanya ku kutabogama kwa Amerika. Arthur Asimwe ku bibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi wungirije wa ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Arthur Asimwe yatangaje ko u Rwanda rudashidikanya ku kutabogama kwa Amerika mu gushakira akarere k'ibiyaga bigari amahoro arambye. Kuva amasezerano y'amahoro ya Washington yo ku itariki ya 4 Ukuboza mwaka w'2025 yashyirwaho umukono hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iki gihugu cyashyize imbere gahunda yo gutanga amabuye y'agaciro gikungahaye kugira ngo kigarurire imitima y'abarimo abahuza muri iki kibazo. N'amasezerano yishwe kenshi na RDC binyuze mu gukomeza gukwiza imvugo z'urwango batutsi bo muri iki gihugu n'imvugo zibasira u Rwanda n'ubuyobozi bwarwo. Mu biganiro Perezida Trump yagiranye na Tshisekedi kuwa 6 Gashyantare 2026 yongeye guhamya ko yahagaritse intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo ko hakurikiyeho guhabwa amabuye y'agaciro y'abasezeranyije. Hari bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bagaragaje ko mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba ihaye Amerika amabuye y'agaciro, ishaka yahita rero itera umugongo u Rwanda igafatanya mu buryo bwisumbuyeho n'iki gihugu cy'umurengerazuba bw'u Rwanda. Umuyobozi wungirije wa ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Arthur Asimwe yahoze ayobora RBA, abanyujije ku rukuta rwa X yamusubije ko muri diplomasi atari uko bikora, kuko Amerika izi neza ko u Rwanda rwatanga umusanzu ukomeye cyane mu gutuma amahoro mu karere agerwaho muri rusange. Ati Washington ishyize imbaraga mu gushakira amahoro akarere, kandi bazi neza ko u Rwanda ari izingiro muri urugendo. Nk'u Rwanda ntidushidikanya ku kutabogama kwabo. Amasezerano yasinywe muri Amerika ategeka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubanza gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR,
kugira ngo u Rwanda rukureho ingamba z'ubwirinzi. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe mine peteroli na gaze Rwanda Mining Board RMB Alice Uwase ubwo yari mu nama y'igihugu umushyikirano ku itariki ya 6 Gashyantare 2026 yatangaje ko u Rwanda rufite amabuye y'agaciro menshi cyane ku butaka bwarwo. Ati 31% ya wolfram ikoreshwa ku isi hose iba yaturutse mu Rwanda, koruta ikoreshwa ku isi yose iva mu Rwanda. 22% abahakana ko amabuye y'agaciro adahari wasanga bayakoresha muri telefoni zabo. Ati mu Rwanda habarurwa inganda zitunganya amabuye y'agaciro nka Gasabo Gold Refinery ifite ubushobozi bwo gutunganya toni 93 ku mwaka, Runa Smelter ifite ubushobozi bwo gushongesha toni 360 za gasegereti buri kwezi, na Power Resources International Limited ifite ubushobozi bwo gutunganya toni 120 za koruta mu kwezi. Hanyuma mu makuru mbabwire ko Cote d'Ivoire yamenyesheje perezida wa Niger ko yarenze umurongo utukura yibasira uwitwa Alassane Dramane Ouattara. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Cote d'Ivoire yitwa Niale Kabam yahamagaje ambasaderi wa Niger ya Abidjan amenyesha ko igihugu cye cyababajwe bikomeye cyane amagambo ya perezida Abdourahmane Tiani yibasira Alassane Dramane Ouattara. Mu cyumweru gishize General Tiani yibasiye bikomeye Ouattara, perezida w'Ubufaransa ndetse n'uwa Benin, abashinja gushyigikira igitero cy'iterabwoba cyagabwe ku kibuga cy'indege cya Niamey mu rukera rwo ku itariki 28 Mutarama 2026. Umukuru w'igihugu yakoresheje amagambo y'uburakari agira ati tuributsa abaterankunga b'abacanshuro barimo Emmanuel Macron, Patrice Talon ndetse na Alassane Dramane Ouattara twumvise bakomoka bihagije, ati bamoka bihagije bagomba kwitegura rero kutwumva natwe. Nyuma y'inama y'abaminisitiri yabaye tariki ya 4 Gashyantare, umuvugizi wa guverinoma ya Cote d'Ivoire Amadou Coulibaly yatangaje ko atari ubwa mbere igihugu kiba mu muryango wa EAC kandi ko igihugu cyabo gisaba ko ibyo birego bigaragarizwa ibimenyetso. Amadou yasobanuye ko igihugu cyabo cyari cyaranze gusubiza ibi bihugu kubera ko bitari byarigeze bishyira mu majwi perezida Alassane Dramane Ouattara, ariko kumuvuga ati mu mazina byabaye kurenga murongo utukura. Yagize ati ibihugu AES ati byashinjaga Cote d'Ivoire cyangwa se Ivory Coast ntibyavugaga izina ry'umukuru w'igihugu. Ubwo cyari ikirego rero rusange ati ku gihugu cyose cyacu atwumvaga gusubiza bitari ngombwa, ariko ubu izina ryashyizwemo turabyamagana tugira icyo tubikoraho. Nyuma yo guhamagaza ambasaderi, guverinoma ya Cote d'Ivoire yandikiye iya Niger ibaruwa isaba ibisobanuro kuri iki kirego, ariko nta gisubizo irabona kugeza amagingo. Perezida rero Tiani twashinje Alassane Dramane Ouattara gushyigikira abagabye igitero i Niamey, ariko yitwa Amadou Coulibaly ko rero byamagana aya magambo ababaje cyane ku mukuru w'igihugu